Nggih, semua Pak Tu Supartika puniki sampun bergabung Kang Yang niki wau titiang punapi sampun bisa didengar niki Pak Tu suaranya. Kali Pak Buda, semua Pak Buda. Jantos sampun pangwentan malih nonton malih Kang Yang lelima mantan dan kenapi Kang Yang titiang. Semua gonganang puniki sampun nonton sampun kepiragi niki tu. Semua Ji Supartika sudah bisa didengar pun bisa meresidayang ke pirengang puniki ampura titiang petang-petang puniki jagi ngocen cerpen jagi nyarangin puniki acara suara saking Bali ngocen cerpen nepek ring 100 pembacaan gitu titiang sarang siki napi astaan ini nggih meramaikan gitu untuk memperingati hari kemerdekaan taler dalam rangka 100 pembacaan cerpen online suara saking Bali sana ngambil tema mai barang buduh niki nang pande nang kocong apun nengok niki dunia kesiap dia mau balik pembacaan nang pande puniki menawite Kang Yang puniki titiang enten preside membaca dengan baik malih bos yang tadi wenten iwang bacaan hampura taler puniki pepacaan titiang seni iwang utawi nenten manut ring arse utawi napi astaan dan becek samang pisan puniki titiang dan dia bisa taler titiang ajak-ajakina ken Putu Supartika niki mau citra semua mau citra ampun tiang bebalih mau citra ajak ruktung bayun tiang mau citra Fih, angwang raga nyileh gringsing ja awan ini ana do orang-orang gitu wan nyantos malih siki mantan iki pangwentennya ada dasa bin berkurang niki dan orang-orang pak dosen kita mau citra lah artinya tiang nak wi muda apunggung masih nih mau citra mare ya luweh ijek mantap pokoknya mau citra. Terima kasih Depi sudah nonton iki inggih mengenai nenten suwe puniki duaning sampun peteng pangten
la atine jak pisagene taler maca keras-keras niki yaki kawitin titiang mantan rahinane mangkin titiang jagi nguacen cerpen pekardin beli komang adnyana sane memurde maling adipunike maling puniki kambil utawi keketus saking pupulan cerpen metek bintang sane terbit tahun kemudian nika nggih tahun 2011 kinten. Nah, titian jagi nguacen memaca sane berjudul murde maling kinten. Mapan niki murdane maling titiang macane petang-petang kinten. Mapan nak biasane kinten ya maling nika medar tat kala petang kinten. Mantan itu kan maling-maling normal, mantan maling-maling tapi ada konvensional zaman dahulu, tapi niki nak maling mungkin turah zamannya mungkin nak metiosan malingin niki. Nah mungkin jagi lanturan titiang maling pudiki silih tunggil murde ring sane wenten ring cerpen metek bintang karya Abdi Komang Adnyana. Wenten mekudang-kudang cerpen sedurungnya nih staler sampun boleh titiang mata tegar ngenten nguacen sane memurde metek bintang sane mungkin malih titiang tapi stane niki mata tegar taler nguacen sane memurde maling ngenten. Nggih mengenane nenten panjang malih atur titiang puniki niki suksema niki sampun sareng sami puniki wenten Depi, wenten Bayudi, wenten Dewa Putu Krisnawan suksema jal Mok Citra beh ya udah ngajom kita Mok Citra jak tegah nyanan bakat mekebar Juliawan suksema iki semeton tiang saking keranjangan dapat siring Eka Mudi Artika Yasa jag suksema Pak Today ragane sampun memaca 3 puisi tadi sore jak becik-becik pisan. Inggih kawitan titiang maling kunang-kunange ngendih pekenyit-nyit dipunyan jepune ngerembun dikengkene angine mekesiur kampedne keampehan awakne milu megliduran ngae pati kapluk endehane sinur laut mecepol ulung angine sing med ngupine kunang-kunang mejemu bangun menain kampet buen jumawa nagih mekeber dot nandingin sinarne irem bulan bar bir bur galange pekenyit-nyit diapin cenik nepret uli umah dauh punyan jepune ento ada anak cerik bengong metoro-toro angob nelek tekang batun matan anak cenriki ento galang nyalang kerase sing mekijapan dikenah ne ngajap-ajap kunang-kunang tiang dot bareng ngumbang apang pada nawang tiang tusing buen pedidi bapan tiange suba mule tiang demen kunang-kunang pakin je tiang mriki sesukat ketut landuh mulih uli penjara 5 bulan ane liwat desa ne nada gewar liu kramone ane kelangan ada kelangan biu dicarik bebek di kandang ne siap kurungan
kanti pretime di pura ilang, unduk kelangan pretime ane ngai kramo ni sangat mebiayutan. Mekejang pati takon, nyen ke jelema ane baning memaling gelah betara. Mirip sakti sajan maling totonan, kanti bani mencelap ke pura petang-petang. Di subane pangketi majugjag di warung kopi, di pos kamling, di sisen-sisen jalane. Liunan kramone curiga teken ketut lando. Teulian pejalane ane setata mengkab-mengkaban. Dah selemah gede, subuh menjalan ke cari. Petang mare mulih. Yan sing lah daya jelek, tenguda ia buka kereta. Sinah ia nyah ada nepukin. Nyah ketara teken pisagane. Kramone nu pada ingat. Ni atiban liwat. Ketut landoh. Ketara memaling siap pisagane. Dicari kanti penjara kutus bulan. Duga sento. Liu anake tu sing ugu. Sing ada ngaden ketut landoh. Ane pengenah ne kalem. Memunyi halus. Bisa memaling. Miriban. Subuh mekelu. Ia nyemak gaya buku kita. Mapan setonden ketara mula pepes nyamane dicari kelangan. Yen sing ubu-ubuhan biu gedek biu nedang nasa tabia nu dipunya bisa hilang. Jani sebilang wai mekejang intip pang pejalane ketut lando. Yen di petangi ada dogen ane ngaji nang umah ni. Ngujang dogen gaya ni. Kija dogen pesun ni. Telah kau batabit. Keto masih dicari. Pisaga ni sing mereren-reren ngiwasin. Apang iya tu sing manselah. Yen sing tanga. Sinah subuh lakar pesu daya ni jeli-jeli. Rungsing. Rusuh. Demen nyemak gelah timpal. Di pura-pura. Megilir krama dadia ni mekemit petang-petang. Pos kamling sing tain suwung. Prajuru desa ni jejah. Yen buin kehilangan pretime. Lakar gede gayan ni. Lenan teken mesuang pipis sangon meli ane baru. Bebanten upekara masih liu perbean. Apang pura ni tusing kesamat letah. Tur cemer. Apang betara ni tusing lantas ngambul. Ah, saja ke betara bisa ngambul. Ane jani, rame kramone ngorte kangin kau di pos kamling. Ada membekal pentung, elungan kayu, kanti elungan bata milu gelalak geluluk di tongose negak. Asane mula ilanduh ngelah gaene jani. Setonden pretime ni hilang. Ada ni nepukin ia sahab-sahab di jabah pura dalam ni petang-petang. Ia nak mula benah-benah. Kemudian parilaksana ni soleh secara keketa. Ia nawang anak mebakti. Nak mebakti apa tengah lemang. Pasti ia ane memaling. Pidan masih keta. Dija ada ngaden ia demen memaling. Jag alih kumah ni jani. Seluk. Saja. Jag pahit ia rame-rame. Ah. Dengawang-awang. Iraga sing lah bukti. Kengken carane apang membukti. Intip. Kija pejalane. Iwasin barang-barang. Yen subeng lah bukti kel kudiang. Cak-cak. Apang hati gayal. Elongin batis ni apang kapok. Nyanan, liwatan mati ilando kengkenan. De kanti mati. Pokoknya apang bakat gen ben ngejuk. Apang tawange buin nasane penjara. Suat ngorto amon tu. Kramone saling anggutin. Batu subuh sedia.
pentung subuh meselat di bangkiange. Makejang subuh sayaga lakar ngintip ilandoh. Legune ane galak, nyegut awak, batis, 5, sing kerasiang buin. Dikenah keramane tuah ilandoh dogen, ane demen memaling, sing ada ane lenan. Yen sing kete, ngudiang ya sing taen ngenah pesu. Ngudiang ya sing taen bareng ngayahin mekemit. Kewala kanti mekelu ngantian. Kaling ke ilandoh. Lawah ane biasane ngalih buah poh nasak di sisin jalane sing ada menjelawatan. Kramone sekebesik pekrimik. Ada nyesel megadang, ada ngeremon, ulian kiap sing kodag-kodag. Ada masih ane sebet ulian sing man nyangkutin kurenan. Di subane liu kramone pejelempoh mesare. Sawetara jam roras. Mare ada munyi mebiayutan teke uli jabo daleme ada anak jerit-jerit. Maling! 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 Keto munyi digelur-gelur. Mekejang sengang kuping ni. Nyekenang uling dije yang munyi ni totonan. Maling! 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 Kul-kule mekelentong bulus. Sambil langes sudap-sudap nyusapin mata. Megrudogan beraya ni nyakjak. Konyangan dot nawang. Nyen sujatin ni maling ni totonan. Saja ki ilandoh cara tutur-tuturanga di pengangguran. Yen saja sinah wanen sajan ia kan tibani mekenah memaling sedak rame anaknya mekemit. Itu di Jabapura ni selegenti kramone nyagurin anak muani ane kesamat maling totonan. Ada nyambak bok nih, ada nendang batis nih, ada masih ngamplang aji pentung. Anak muani totonan duh-duh ngeremih ngideh dulu. Ngideh pelih kewala kramone tusing rungu. 5 lan batis nih kadisi. Kengken di cara ningting celeng di penampahan galungan nih. Ditu anak muani totonan kepain ke sisin jalan nih. Yang tetap cak-cak di Jabapura. Yang kanti ia mati pasti ke lakar ngabeletah. Nageh caru gede. Anak muani ento ane jani muani telah megedeh. Ane grapa grepe nage mekelid. Mula saja-saja ilandoh. Bibih ni ngetor. Nagih memunyi. Kewala dusing mebayu. Batis ni kejat-kejat. Nanang sakit mirip elu. Mula dusing pelih keramo desa ni. Sing pocol ngantiang kanti gut-gut legu nanang kiap. Lan ngutang kurenan. Jani subuh sekan-sekan ketara maling. Benah anak yang orang. Acepok man memaling. Lakar seterusnya mekita memaling. Ilandoh bukti ni. Subuh 5 bulan. Tiang mulih uli penjara. Kewala hidupnya sing ada binane teken di penjara. Mirip benah anake ngorang. Kadung subuh mencolek pamor. Kadung subuh mengucap jelek. Sinah kewah ngilangan. Seterusnya kesengguh jelek. Dini, ditu, setate dari ketutur-tuturan. Ilandoh tukang paling. Ilandoh jelema jelek. Kedo anake pekrimik. Kayang panak tiangi. Kesambat maling. Kurenan tiangi. Dadi kurenan maling. Tiang dot. Ngengsapang unduke ane bidan. Tugas tiang memaling siap di kubun pisaga ni. Kanti mepenjara kutus bulan. Kewala sedina-dina mekejang kerasa pada ngingetang. Di jalan, di pura, di banjar, dije-dije. Konyangan mesesimbing.
Mekejang kisi-kisi di kengkene sing buungan mesurya. Oh, malinge suba pesu. Bang pang bangke polone. Jelemo ngalih aluh. Demen ngamah gelah timpal. Sebilang liwat di jalane. Liu kramonen lek tekang tiang menek tuun. Di kengkene misi metengkem, mimbuh mekecoh, mimbuh ngutah. Tiang ngutsahe sing ngerunguang. Ada ke jelema sing lah pelih di gumine. Ada ke jelema ane sing lah pelih di gumine. Hien mekejang mati ulian kepelihana besik. Sinah bawa tuh hidup. Hien orte kangin kau, bakat setak tegugu, mirip enggal puduh mekena. Mijani tiang dot seken-seken nyumunin hidup. Cari kelimang tebeh, itep kegarapin. Ditu tiang melajah mepula-pulaan, uli padi, kejele, tabia, kanti kacang. Kurenan tiange masih tusing demen nongos dogen. Bareng milu megarapan dicari. Di masan tenggane cara jani dicari itep iya nyai ceper ngadep canang sari di peken. Panak tiange aukun wayan purniasih masih nyansan ngedenang. Subuh kelas 3 SD jani. Perbehane di sekolah nyansan ngelionang. Ada dogen tetagihan. Meli buku, iuran kene, iuran kete, kanti les megenepan. Kewale, tiang inget, teken semaya ni dugas nu di penjara ipidan. Depang tiang dogen ane jelek. Mula saja tiang tain memaling. Kewale, panak tiange ngelah jalan hidup pedidi. Ditu tiang lakar menjanji. Mau usaha, kengken ja apang panak tiange peragat me sekolah. Apang tusing buin kesambat panak memaling. Pak, tiang le di sekolah. Tiang le mejalan ke muka kelas. Timpal-timpal tiange pepes jahil. Bapak orang ngemaling. Bapak kone nyemak siap bapak ni kadek murdite. Bapak tahanan. Timpal-timpal tiange ane loh masih gitu. Lionan ngeledin tiang. Panak tiange nutur sambil ngeling. Ilimang dina sane liwat. Dia nganduh apang iya nyak mendep. Sekewale kewah sajan. Elingane nyansan nyangetang. Ditu tiang buin besemanya teken pianak tiange. Apang elingane seken-seken mereren. Mendep jayan. Suud muntung ngeling. Orahang apa cedotin wayan. Bapak lakar ngisinin. Panak ti tiange kita. Gelut tiang ngawak nih. Usuhin tiang sirah nih. Mare iya sekebedek suud sengi-sengi. Jani orahang apa tagih wayan. Bapak lakar ngemang. Panak tiange perjani mekenyem. Piping ni mesemu barak. Seken pak. Tiang maanggutan. Tiang sing nagih apa-apa pak. Tiang tuah dot teken kunang-kunang. Ejokang je tiang kunang-kunang. Aukud dogen. Tiang dot saja. Tugas sentuh. Tiang ngisiang liman panak tiang ni tekek sajan. Tiang buin maanggutan. Di petengi jani,
tiang menjanji lakar ngejukang iya kunang-kunang di jabo pura dalam tuseng je panak tiange dogen ane kedudut nepukin kunang-kunang di punyan jepune ngerebut entu. Sujatin nih tiang masih anggap. Saja nehane cenik neripet ke wale sing kemat nandingin ibulan. Ikunang-kunang kerasa ngorde. Ajom ngabes udeh. Tiang kunang-kunang endehan tiange cenik kewale ulian tiang cenik tiang kesambat unik. Cara anak cerik tiang megegeson mejalan. Dikenah tiange milu mesaut. Kunang-kunang bang tiang ideh sundehe. Apang panak tiange buin mekenyem galang. Kelungkung 2010. Inggih kadi punika ibu awu titiang mata tegar puniki nguacen cerpen saking beli komang adnyana sinah sampun akeh kekirangannya ne puniki lumade beli komang presiden nampi antuk atur titiang puniki nguacen cerpen saking beli komang adnyana taler semeton sami puniki suksema taler sampun nyarangin puniki wenten beli alit Julif selamat beli alit Juli sampun medue anak alit mungkin anak alit jegeg niki Pak Adi suksema Pak Adi Widana ya diasten kocap sinyalnya ne tan becik ring kintamani niki Pak Sekdes titiang saking Selan Bawa Pak Ketut Mulyarte suksema niki Pak Tet niki Kadek Surya suksema dek Kang Wang dek petang-petang uyut nih dek inggih wantah kadi punika sida titiang ngaturin ngaturang cerpen sane memurde maling pekaryan saking beli komang adnyana dumade preside ketampi becik puniki maka kekirangannya ne titiang nunas Gong Rena Sinampura puniki puputan titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om.